It is hereby ordered, having heard counsel for the Prime Prosecutor, that the criminal proceedings are hereby postponed to the 6th of February 2025. Siqhutshelwe eminyakeni lotako ngenyanga yeNdlovana, sicelo samengameli wakuleli wangaphambilini Jacob Zuma sekushushisa ngasese nolongumengameli Phosa. We responded swiftly, as we know, from the early hours of this morning, past 12 midnight, we're in a position to can arrest 4 people. Kuphepha kwabantwana etikolweni sekuphindze kwagcama kulandzela ivideo yemfundisi Paseka Mboro Motweneng aphethe isikhali esikoleni semabanga laphansi eKatlehong. Lishonile nebakalazidze kepha-ke belingede lashona ngaphandle kwetindzabadalo nadida lomuhla tingelwimi lesiswati labo SABC1 asinibingelele emakhaya. Khumbula-ke ukuthi letindzaba tiyatfolakala futhi etinkundleni tekuchumana i-X, i-Facebook, ku-SABC Plus kanye naku-YouTube ngekuthi SABC Tindzaba. Siqhutshelwe eminyakeni lotako ngenyanga yeNdlovana, sicelo samengameli wakuleli wangaphambilini Jacob Zuma sekushushisa ngasese nolongumengameli Nyalo Cyril Ramaphosa. Lokhu kwendeka nje kusalinzelwe isinqumo mayelana nekuguqulwa kwesinqumo sekukwenda kube lide lelide lolokufunwa ngizuma kwekushushisa ngasese. Lobeka ngumengameli Jacob Zuma akalahli lithawula ngemitamo yakhe ekufuna kushushisa ngasese mengameli Cyril Ramaphosa ngakinsolo ukuthi wakhipha emininingwane yakhe ukugula ecaleni lakhe lengohlakalo enkanelo ephakeme yakwaZulu-Natal ePietermaritzburg. Zuma uCyril Ramaphosa ukuphula umthetho lapha athe khona lokuthi unatha sithulise MP kanye tebulungiswa takuleli. Noma kunjalo kunenvoyini lesendlela lesolo isachubeka lekusicelo sazuma sekufuna kubuyeketa kushushisa kwakhe ngasese. What happened is that in May of this year, the SCA reconsideration application was dismissed. Unfortunately, and as my attorney put it, the matter fell through the cracks, but there was certainly, as it is indicated in the document that I handed up, my lord, there were certainly instructions from the private prosecutor to institute a further appeal in the Constitutional Court. Mengameli Cyril Ramaphosa waphumelela ukuthi angashushiswa ngasese lokusho ukuthi yena kudzingeka ukuthi avele enkantolo yamacala njengemsolwa. Noma kunjalo Zuma njengemshushisi wangasese kumele aqhubeke nekuvela enkantolo. Kuhlule kwakhe kuvela enkantolo tawuhole ukutheni lokushushisa ngasese kugcine kulahlwa ngekusho kwa section 11 wemthetho wetebucala. Ngenxa yaloko lithimba labameli baZuma licele ukuthi kuhlehliswe isikhathi leside kude ukuthi likhone ukuphothula inhlelo talesicelo lapho inkantolo ibe seyikhipha khona sinqumo. Thank you. Then, as per the draft order dated the 6th of August 2024, it is hereby ordered, having heard counsel for the Prime Prosecutor, that the criminal proceedings are hereby postponed to the 6th of February 2025. And secondly, the private prosecutor shall at that stage appraise the court regarding any developments in the matter. Lolu dzaba lubuyela enkantolo ephakeme yaseGauteng mhla tisithupha enyangeni yeNdlovana lomnyaka lotako. Umholi we-EFF Julius Malema uthi lo mbuso welibumbano lwavelonke kulendlela lome ngayo ungemanga futhi ukhomba kuhlangana ngetulu njengelihlinza mfuku emkhathini we-DA ne-ANC. Malema wendele diphimiselo eNyuvesi yeRhodes ngesikhathi yethula inkulumo sifundvo ngebuholi lobucotfo nekuphepha kule ngabazi ye-Afrika. Ugcizelele ukuthi tingxoxo betingaholwa yi-ANC kepha lo mbono weta ne-DA. Evikini leliphelile umholi we-DA Helen Zille ubese tindzabeni ngemva kwekuthi athi ANC ne-DA babambisene nje kuphela abekho embusweni welibumbano lwavelonke. Ngesikhathi akhuluma netshudeni eNyuvesi yaseRhodes eMpumalanga Kapa, umholi we-EFF Julius Malema uhlabela uhulumende welibumbano lapha athe khona awumeli Madiba. We are in a government in Africa called Government of National Unity, which is a lie, because it can't be a government of national unity if it doesn't involve everyone. Mandela's government of national unity involved everyone. That's why he called it Government of National Unity. And Mandela did not do it because he did not have numbers. Mandela won the elections, but said,
even if I've won, I need everybody to come together to build the country. Not because I need you for you to vote for me. Utilahle ngelifastelo etinsolo ukuthi EFF beyifuna lokungetulu kwemandla ngesikhathi kunetingcoco talhulumende olubumbano ngaphambi kwekuthi asungulwe. Lapha bute khona ukuthi kungani mengameli Cyril Ramaphosa angakeni ihulumende welidlanzana. It's not true. We have never made unreasonable demand. One of the unreasonable demand we made in 2016 was that Zuma must resign as a president before we give the ANC our votes. They refused. In this year negotiations, we said we are not even asking for your president to resign. If you don't want to go into a government with us, we are prepared as the EFF to sit outside government, but vote for a minority government. Malema ube ingcenye yalabo labafike eKhaleli Council ebikathi lale inhlangano mushe emphahlelo lapho bekwavalisa khona emavi akhe envutvuto. Mphahlelo utujulwa obulawa ngesikhathi kuneluhlolo lokuthula kwetinsita Alexander Ejones ngelisonto Nzambama. Induna yelitiko lelibuke kuthulwa kwetidzingo tesive inkosi Mzamo Buthelezi ithi isetinhlelweni tekutfola ukuthi dingakhi tikhulu tahulumende letimisiwe emsebentini kepha tibhadalwa imiholo lephelele. Lokhu kuta ngemva kwekuthi lelitiko lithi hulumende ukhokhela imali linganiselwa ku 240 million wemarand abhadala tisebenti letimisiwe emsebentini. Induna kanye nelitiko ithi bede sicinisekiso sekuthi dingakhi tikhulu tahulumende letimisiwe. Lokhu kuvele eceleni njengoba beqhubeka umhlangano wabosihlalo bematiko lababuke kutfulwa kwetidzingo tetakhamuti netive esigodzini seSADC eKapa. I need to be furnished with the stats as to how many people are sitting at home while actually securing salary every month. Once I receive that information, then I'll be able to make a determination to say, as a department, we need to have dealt with so many within a specific period of time. And also my performance also should be actually judged against that, whether I'm able to deal with such matters, because you can't have people that are sitting at home while actually drawing salaries from the state. Kuphepha kwabantwana etikolweni sekuphinze kwagcama kulandzela ivideo yemfundisi Paseka Mporo Motsweneng aphethe isikhali esikoleni semabanga laphansi eKatlehong. Le video isabalele etinkundleni texhumana. Emalunga emphakathi amthathele tinyathelo komfundisi Mporo ngalesigameko. I-Incredible Happenings lishiswe sixuku sebantfu lesifaka ekhathi bantfu besikolo labacasulwe kutiphatha kwaMporo lokubonakala kule video. Mporo kukholelwa ukuthi ungulomunye walabane lababoshwe ngemuva kwesigameko selidlame lesikhombisa lamadvodza akhipha ngenkani bantwana lababili esikoleni aphethe bebhusha kanye netibhangi. We responded swiftly, as we know, from the early hours of this morning, past 12 midnight, we're in a position to can arrest 4 people which are linked to the video clip. And further than that, we linked with the NPA, and then we secured the warrant of arrest, and then that warrant of arrest, we executed it, and then we arrested the 5th suspect. Safe to say, the collaborations we're having with the community and the collaborations we're having with the government. We know that Department of Education here is affected in terms of the school. Sikubutile mbukeli ukuthi ukubona kunjani kuphepha etikolweni kulandzela isigameko saMporo sekuhlasela isikolwa sebantfu abakhe. Umbono wakho uyalandzela. Kusho kona ukuthi akusaphephanga ezikolweni manje. So kufuneka nje security into ezosolva ngoba uma ungena lapha security balowo umniningwane wakho uyakusesha. So manje njengoba ngekho ama security bangena kuphela nabafundisi bona sebazenzela. So abantwana bethu abasaphephanga ezikolweni uhulumeni akaphakame ayekele nje ukukhudula inyawo. Umfundisi noko luhlazo olwalenzileyo ilizwi likaThixo oluhlazile athi ogquba ushumayela hamba ovinca esikolweni makabanjwe ayokuvalelwa kwezimnyama zona izisele. Akukho neze ukuphepha ezikoleni zethu njengamanje okubalekile ukuthi uhulumeni akazame ukuqinisekisa ukuthi ama security anoma abantu abagadayo ezikoleni kuba abantu abaqeqeshelwe futhi nabahlomile ngoba njengoba bebefika umfundisi lo befika nocelemba nje nezibhamu ezinkulu kangaka angeke umuntu ophethe idonkipiri enze lutho kulo muntu ingakho kumele namaphoyisa beseduze nezikole. Umsakazo engakusho nje mina ukuthi aqiniso zokuphepha lapha ezikolweni kwanye kwandiswa ama security ebemaningana. Iqiniso kakhulu ukuphepha umsakazo ezikolweni ngoba phela manje
ziningi iganeko zokuzenzela lapha nekolweni Mhlakazi. Esikolweni tasemakhaya embuzini abaphephanga akunama security laqeqeshiwe for ukugada noma kubuka isikolo ukuthi sikhala singakublaka ngena khona labantu behlasela abantwana bola bafana njengokumbhola. Lona ngumbono wembukeli iSABC ete yethweswa ukuthi iphumbulela ngawo. Kuletinye uMasibiya iTitolo batali bebantwana labafundza esikolweni semabanga laphansi iLong Hope Farm eGubenca ngaphandle kwe-Uke eMpumalanga Kapa basola litiko letemfundvo ngekunganaki tidzingo tabo. Asibamukele mbukeli esigabeni sesibili setindzaba tesiswati. Uma uqedza kungena uphethe kahle tisekhona hlala nathi. Tibeke phansi emathulusi tisebenti telipulazi lelikhicita lokusawulinji embombela isifundzeni seMpumalanga. Letisebenti tithi tatsenjiswa tinkondileka temnyaka. Kepha kamuva tiniketwe tincwadzi letithi tiyaphela tinkondileka tato. Tivakalisa tikhalo tato letisebenta leliplazi tingemashumi tithi setanele ngalendlela tiphatfwa ngayo kuleli plazi njengoba setisebenta iminyaka lengetulu kwalelishumi kasi betisebenta njalo ngemasizini. Semse contract ya 12 months and was nika nale ukuthi okay ne document with supported document there after yona yathi no isinika i6 months na isinika 6 months athi angeke sign le contract le ngoba ide in job security asayisayine lo angeke sign ngoba iyasicosha futhi and futhi bathi plus sign back siqale April mara sengJune angeke sikwende lo ngoba siphumesa kunemibiko lesiteli plaza liyavalwa kasi leti 70 stifuna kusiteli plaza ukuthi lingavalwa kepha edita khona mangabanikati baleli plaza iMpumalanga Economic Growth Agency ayibambisana nabo. Lesidzinga lapha kule farma kakhulu sidinga ukuthi baqashi bethu balethe tinsita leti sitokhona ukuthi sivusele iplaza lisebenza ngoba sesina 4 years solo limile. Inyonyane ithi 17 hawu ithi ayikusekeli ukusula kwaleti inkondleka. Nje sithukile ke nasibona imega seyibhalela basebenzi tincwadi seyitshela nenehawu ukuthi nakuphela September basebenzi likusasa labo liyashabalala asikufuni ke lokho ngiloko lokwenta ukuthi sibasebenzi ke manje sigodle emandla ethu simbitile ke umqashi itolo sathi sine sicela ukuthi ngalesibili nasihlangana babe nesiciniseko ukuthi bapresenta iplan lethi labasebenzi bonke laba labangu45 ama-contract abo aya-extendeka nga-12 months. Leti 70 angeke tichubeka nokusebenza nangabe tititholi timfuno tato kanti iMpumalanga Economic Growth Agency amange itfolakala ukuthi uphawula ngalolu dzaba. Batali bebantwana labafundza esikolweni semabanga laphansi iLong Hope Farm eGubenca ngaphandle kwe-Uki eMpumalanga Kapa basola litiko letemfundvo ngekunganaki tidzingo tabo. Lokhu kuta ngemva kwekusha kwalesikolo emavikini lamatsatfu lengcile. Batali bathi labasemagonyeni beta kutewuhlola umonakalo lowendekile. Bathembisa nekuletha bomahamba nendlwana. Kute kube ngimanje akukendiwa ngalutho kushintsha lesimo. Batali bathi sakhiwo salesikolo lesasha sisesimeni lesibi kakhulu. Bathi litiko letemfundvo lethembisa ukuthi litawubakhela isikolo lesisha kepha amange lifeze leso sithembiso. Kwanyalo bantwana bafundzela eSonpheni nalo lelisesimeni lesibi kakhulu. Sifumana into ethi ukuthi abantwana bangathathwa basiwe kwesinye isikolo. Into leyo ke ingasivisi kamnandi ngoba kaloku abantwana bethu basebancinci and then bane distance ende abayihamba ngeenyawo kunoba badibane netransport for uze esikolweni. Lonto ke ngokela nto ngababetha kakhulu abantwana bethu ngoba basebancinci. Le ndawo sikuyo azikho izikolo zikufishale esimelene nazo. Single stand alone. So i-challenge futhi enye esinayo ucimbo wendlela. Abantwana basokola uzapha esikolweni ngokwendlela. Bahamba umgama omde, umgama abawuthuthwayo bamfitshane kakhulu nalo sibihambile. Lomunye webatali uthi kufunza kulendzawo kuyinkinga lengikhulu. Bantwana baphoceleka ukuthi bahambe bayofunza kulamanye emadolobha uma bandlulela emabangeni laseTulu. Thola isikolo, uhulumeni athathe lento oqala, i-foundation ebantwaneni bethu nakuthi ayithathe athi uyahamba ubasa kwezinye uzawasa kwabani bazahamba belele kwezimoto bahambe bofunda phi kwabani uhulumende makasincede uhulumende. Litiko letemfundvo lithi alikhona ukuletha bomahamba nendlwana ngenxa yekuswelakala kwemali.
kanti licele batali ukuthi balandzele imithetho yekufakwa kwabantwana kuletinye tikolwa. Department can be able to interact with the Department of Transport to look at the issue of transport for those learners, because between the two options that we have, the easiest one is that of relocating learners from one school to the other and then look at the transport provision for the school. Lenye inkinga kule sikolo kuswelakala kwabothishela. Batali bathi kunabothishela labane nje kuphela labafundzisa libanga lekucala kuya kulesikhombisa. Tisebendi tamasipala wenkomazi letisebenta kulawula imfucuta eMpumalanga titelekile. Letisebenti tikhala ngesimo letisebenta ngaphansi kwaso kuncishiswa kwemahora nekuzilidwa kwaletinye tetisebenti. Sekuphele liviki solo titeleka tisebenti letingetulu kwamakhulu lamabili. Emaloli latfutsa imfucuta amile kanti netisebenti tiyala kusebenta. Bathi simo sekusebenta sibi takhiwo tisesimeni lesibi kanti bangemashumi lamathathu nesiphohlongo basebenzisa indlu yangasese yinye. La sihlala khona asihlali endaweni eright. Toilet kanye nabo mama akukahlukani. Bathi betayele kusebenta emahora langemashumi lamane njalo ngenyanga nyalo ehliswe ngahafu. Sina kakhulu most waste van basiphatha ngalenye indlela basithatha ngalenye indlela le different nala labanye. My department bawalungisele tinto tabo ku right nithi thina baka waste kuphela lo ngasi right khona ende basikhathele nema hour ethu. Masipala uthi unciphise emahora ngenxa yesimo setimali ngetikweleti kanti uthi sitawulungiswa lesimo letisebenta ngaphasi kwaso. I-council ithethe sinqumo ngokubuka simo setimali sakamasipala particularly kulama wage bills kuthi asetulu tisebenta isikhathi lesithe ema overtime la cishe abebo 40 hours lokho ke bekusibeka esimeni lesingasihle ngala kultetimali. Imfucuta solo ayithathwa kuletinye tindzawo kanti masipala uthi ucashe inkampani letawuthatha lemfucuta. Tisebenti letitsilitiwe titawubukana nelitsimba lelicondzisa tigwegwe. Kusenjalo tisebenti tetsembise kuhlala tize tihlangatshedwe tikhalo tato. I-Africa United Youth Orchestra isanza kusonga kuvakasha kwayo eNew York kulembela sonto lapho bebayingcenye ye-World Orchestra Week leyagcina kudlala istage se-Carnegie Hall letvumile. Kanti ngetulu kwaloko i-Oyo nayo beyingcenye yemicimbi lomkhulu lobongenelwe ngemakhulu ensha. Lithuba lelilinganiswa emakhulwini ngemakhulu ensha lethanza umculo welicophelo elisetulu i-classic mhlaba wonke. Yonke imijingo yalohlobo lomculo beyihlelembiswe ngendlela yakhona kanti nalabo bengabathi ye-Africa labalandzela lomculo abakadibeki phansi bavele banikela khona lapho bekukhona tingoma letifana nephathaphatha leyadvuma ngaMiriam Makeba lobeka lichawu letemculo. We thought it was very important that in our first ever performance at Carnegie Hall, first half, to do music that reflects South Africa, and in future we'll do composers from other parts of Africa. Program with Michael Moerane, and he was the first black South African to compose a symphonic work, and in 1941, and it was Fatselaheso, which means my country. And then we moved to Mzilikazi Khumalo with highlights from Ushaka Kasenza Ngakona, as well as Princess Makoko, the first Zulu opera, and ended with Bongani Ndodana Brain, a brilliant composer, doing music from his 3-song cycle, which is based on the Yonka poems, which President Nelson Mandela read in Parliament. Lokubungata kweliviki le-World Orchestra kuhlose kubonisa inzima lesemcokwa ledlalwa ngumculo ekuhlanganiseni lababuya emasikweni, tilwimi kanye nelimuva lelingafani. Nasivakashele timakethe tetimali sitfola kutsi lirandi linyukile nalicathaniswa netimali takulamanye emave. Lirandi libita 18 rand 48 cents nalicathaniswa nelidola lasemelika. Pondo waseBrithani ubita 23 rand 51 cents. Li-euro libita 20 rand 50 cents. Lipula libe ngo 1 rand 35 cents. Inkomba yetabelo tonke JSE yehlile.
igolide ibita $2,392 le ounce, iplatinum ibita $9,924 le ounce, woyela longakahludwa ubita $76.91 umphongolo. Singakahambi kunasibusiso Mahlalela kuligwalagwala FM. Sibu namuhla kuthule liphakelo imali lwelitiko lemisebenzi yesive kanye nelitiko letempilo. Ingabe uphethe tiphi kulethamba embili kulethiphume embiteni mina kethu? Ay kwangazothaka kasitholi kahle umnakethu lapha mbukeli kepha ke tingako otalomuhla asiphinze sihlangane ngalesine endzaweni lefana utfolakela umnakethu Sibusiso litiko njengoba ke litiko letemisebenzi yesive public works bekase litfola lona ke liphakela imali elangene la namuhla sisamsakateni ngesimbi esithupha kusimathe besimbi esikhombisa kumsakato ligwalagwala FM. Sixolisa ngaloko mbukeli kanti ke tingako dalomuhla asiphinze sihlangane ngalesine endzaweni lefanako ngesikhazi lesifanako tikhona esidebele kusasa thamela simo selitulo ngemva kwetitolo nisale kahle. Nginibingelele ngiphinze nginamukele kunasi isimo selitulo babukela emakhaya sanibonana sibona namhla kusihlwa sibona ngathi lihlobile cishe even lonke kanti nemafla ngenako lapha enhlane live babukela emakhaya kanti langeni lakusasa siyabona ukuthi kena lamafla hambisana netinkhungu lapha entshonalanga kababukela emakhaya umoya ongagijima ufike khona ku 10 km ngeli hour kanti ke lapha enhla esifundeni sefle esikhulu kanti ke nala eMpumalanga kababonakala kubabethawa kwemlilo emadleleni letinye indzawo sicapheni lesibenzisa ngayo umlilo kuze singadali dingodwa babukela emakhaya singena khona kufuthumala kwelive la eGauteng iJohannesburg itawucala khona lapha ku 3 nyulo ku 21 Pitoli hlethi khona ku 22 Carltonville cala ku 0 nyulo ku 22 abambisene nayo iFerreneging nyulo khona lapha esifundzeni salapha eLimpopo musina hlethi khona lapha ku 28 Polokwane ku 6 anyulo ku 25 Mokopane hlele ku 26 Pelapela acala ku 1 ekseni anyulo khona lapha ku 28 liyashisa kuleyo ndawo zawubukela emakhaya singena khona lapha eMpumalanga kanzenzaweni yasesikhukhuza hlethi khona ku 29 Mashishi ngicala ku 4 anyulo ku 24 Milibek hlethi ku 22 kanye nemalahleni kanti ke eStratton cala ku -1 ekseni liyabanza kuleyo ndawo nyulo khona lapha ku 23 babukela emakhaya singena lapha kwaZulu Natal eThekwini hlethi khona ku 25 Kroonstad cala ku 2 nyulo 26 eRichards Bay cala ku 13 linyulo khona lapha ku 28 lapha Entshonalanga kababona emakhaya mla licabe iqonce lihlala cala khona lapha ku 7 nyulo ku 26 Cuma hlele ku 26 nakhona kanzi Wilomo hlethi khona lapha ku 24 kanti ke isifundeni lapha eCape Town babukela emakhaya cala Cape Town Worcester cala ku 7 nyulo ku 20 Befodo cala ku 5 nyulo ku 26 kanti Ottosdale ihlethi ku 25 ngokumadini isifundeni sefle esikhulu nato tonke Kuruma hlethi ku 25 Uppington hlethi ku 29 Calvina hlethi ku 21 kanti Cape Valley ihlethi khona lapha ku 27 emva komadina Free State babukela emakhaya lapha eCrookstad cala khona ku 3 nyulo ku 23 Welcome hlethi ku 23 khona 0 lapha eXene Bloemfontein kanti wephana ihlethi lapha ku 22 emva komadina singena khona isifundeni sefle sekugcina babukela emakhaya enzaweni yalapha Vryburg hlethi khona ku 27 kanti Tosca hlethi ku 29 Tawung ahlethi lapha ku 28 kuba ngathi ngiloko ngiphathe lona wela kuhle kuhleli lanzelako nisaleni kahle.